one. Me na kasa na osi Georgina, ma ba ma fo sisi a. Na me see you. Ma to enye fi sen. Where is it 33 years? Wow. On worry. Nti matna wada mo tran mo show program bi wo bu phone do. Call bia ambe. Call bia ambe. Be mu akaburade 5:30 to 6 mo ko fie. Bo share na me be da mizinechi. Right. Ebie no wa fa. Da ma fa na ma sa me wo da fa manko. Osa posifo pi we bogu fie wo hwehwe. Na ma sa ba sama ba on kan cham. No aso wo hwehwe. Na ma se no. Na ma fa abofo ni phone. Ma fa na switch off. Urade. I wanna be see asembi atumo asawato. It is well with my soul, my name. My cadam. I'm just for me go computer surgery na ma me no. 21st clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Hey middle na na wote ho a waya stiff sa no ono kwano no jama wa bre akos senior mensane me na mu twetwe no e mo yetitiriti mentumi pon sorry ho na nwanwa enwa me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti num bia nsa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mafusane no echi natural garlic papa bi ene e dia ye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me say he work natural health for bi bidrobi omodi aba ye friend no 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asori a wo complain no sa wonum 3p ya ebejane se hum edro yi enya mapemfo ema wo ma no fo ananse nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwedie nkratoyi atu 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P work e was 02489288824 and 0201000. This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. Now want to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Overdo as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. You never work out if any give us cold capsules. Say yes, is yare na wo so ko di do ni pedem wani na wo posa amamman enti ma wunja wunan yi unum give us cold capsules. So be free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Meme wadi ifiedu watwede kronkwan na efa give us cold capsules apemfo abata wo mo manufuo ne nkwada wo ne ifiedu mienu nka ho Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hian yipa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako
ɛwɔ ne nsuhye yɛtin anɔpa ne anwumre wɔbra wɔdidi awie wobɛnya preke powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Etufo mfrɛ 0550 19 15 14 preke powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratoe mu agiatum yay sofu mami ene de me sumenya bi iPhone 34 kwa ku Johnson we de wa yade hey sofu mami iPhone 34 pa ta otowen e kwa ho ya so me enhwe iPhone na sonjo abegusui kwa ku Johnson no wen sofu mami premier ni pa no de esna kwa be drama chinchina no ende me ni bewu so pe iPhone papa eye AY Ahmed Apple World so pe bako ana wo pe dodo atu aton every 6x ekopim 15 Pro Max ubenya every 64 GB de kopim 256 GB oton iPhone batteries screen back glass airpod chargers iPhone huniema bia bora AY Ahmed Apple World oton Samsung phones Tecno Infinix and accessories nina about the yam phones nso a bora hokoje baako anakoto bi koton omo trained engineers a omo ye repairs ewo ho hwehwe AY Ahmed Apple World ewo Techiman Kumasi station achi ho Taylor Lane ekwan ye Saneko market ho no omo ni STC bus stop no ene di animhwe omo ben GPRTU opeka ties any rims nso a oton ni nyina bi frɛ 0549 020 032 ebusiafo enei se wo pe iPhone papa dia eye AY Ahmed Apple World kwa ena obenya papa Adi oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules unsa dawo complain with sisini kokua epe ajiwakade enu hu dwakase pa na ne nikodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drokese pa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma memme jina brand. Na eyemme. Na Edusa ya wasese me brabo we. Sweetie, maybe come on mami adwamo. What does ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwa judi. What kaki ya dan sorry. Obie timinumbi. I just appeal for. Kona woman kwadano for. Any the onye fie dumi. FDA aje adwade nkratoi atom. na ekase sifiro bese na ekase duma chede na nyi so nse yare hyiren ampa nti epese wa o so odi hie bi so ye de o hyiren reality show ye de aba wa ko fa ne de no beti ayo de talent na ho say ye nyum to la me down to yes my brother oh baby girl Telling for say, such as you dear pen major the wrong one. That didn't so far. And I said, it's them so piano. Then person can say, brother pick a form. I was Sompa radio. And I said Sompa TV. Now name baby, first prize pay win a brand new car. Second prize here then. Fly away, Accra, Dubai. Third prize, 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho opasa o sponsor program Ibia and as o partner program Ibia. SL phone number 024 921 6952. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na ekire se, yare ewura woni padua nimu. A ni padua no pese wo kutia yare no. Na enam se, ahoni nu a ewo ni padua nimu sa. Na enu a na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu. Enu nti
na wo behia grow fine herbal tonic a yedi koko aje emani pedua no nuanenuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkratowo yi atum. Mama's Choice, your favorite. Yeah, see what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin they be now just the divine when propose mamma Niebekisha. For my dear mamma. Hey, yamma. Oh my god, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's why there. So make a true. Now they're crying. Mama's Choice, your favorite. Ubedisa. Never. Ya pebia ni amapa wodi aduampa. Enuni Mama's Choice na papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA agi adwadie nkratwe atomu. Abusiafo, emamwatena seba ene special edition so. Eya mansan delay ni. Yeka obi a waji ni din krom ha. UK, USA, ena Canada fo nyina so asa gina tomprekopa. Eya me guesti. Ewiase afana nyina ono ena ne exchange rate eya unbeatable. Na ne bibia so ye hwim. Sima kuma bi na wonsa kan bibia aba account mu direct na sanso akomo mu wallet mu straight. Seba animonya mu eba ayemuyemu a me guesti na number 1. Esanse ne policy bakopa ye zero transfer fees on all international transactions. Osanso ye nepatichiwa Bank of Ghana agina tumprekope. Obi bisa se why ena obefia bonus amnani. The one, the only Lemfi. Chewodo for UK, US, and Canada. Non download the Lemfi app no Play Store and App Store CCA. Efira, my wife knew. Menene na baba trefia ha. Akia, mi fira ni o wife no ho afa pa. Me da se. Na won maduane ye de. Ne nsa no bo. Hwe, Efira, me nsa no bo papa. Ene obetumi atrefia ha. Efia afo manya tipa tomato mix. E di yes stew e bon kwan a. Jai. Hey, Efira, se wo krom. Unim tipa tomato mix. Bi di bia ba ware ase wan. Me popo bia mo adi bi. Se tipa tomato mix. Se de e ma aduane e special nti. Me namfo marima ade da won yirenom da se won fa bi nya aduane. Nyasem kitu o. Oba de tipa tomato mix eye aduane na wa hoho okra bedi bia. Eti wanim tipa tomato mix. Se aduane pa enya pomudin hu hia wodi a. Ene ehwe se wodi bi beye waduane. Ene esa. Ebo no so da fam. Ebuga na dwaso. Upedodo afre 0203 403 400. Tipa tomato mix. Taste happiness. FDA agi edwedie nkratwe yatum. Usisi na ya uya anasa ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutuo ukoachi ana ya uya ana wudi achina wunya no aduro uti tubi paiwa ma woya wohwenye yi adwumadi brafo ama waposo ene udompam nyina ya uya se New East Chinese Hospital ho idie dompam yade ebekokora emma biem waboboro ama udompam abupen anase ukasa ema bupen uba New East Chinese Hospital a yede heat light ene agoponcha ene sadompam yade nyina Fidia, yadi wura dompemu eyi yade bia hinta wo dompemu yagisika kakra bi any side effect biala ma wonya ha na bra New East Chinese Hospital ye wo Kumasi Stadium Sobolo ya ben odefo asale pe betu afre ya wa homa so 0558799990 anase 0558799991 New East Chinese Hospital dompemu yade ebe kokora emma biem.
Eti so wo ho na ye frɛ o. Nti me brother na from meka de esa supposed for pia ba asem esi wanka. Nti me fa abofra no phone na we dum. Na me say me be we wu. Just what from we. Sa da na so na one na kasa. Me na kasa 2 hours no owi. Nti mo ko afie na me sister baka dey. What say wa aka the hospital 4 days. Na me say no. Sompa FM. Monday and the Tuesday 21st. Me na kasa 2 times. Nti on to mambandam. So yara ncho baka acham. O yara oka mo foka mo koborga wo. Nti on ya kwame ya mi hwen yan. No say what's a china yaboko police headquarters miss you. Wa wana dome pi obi abasasam no we see 2 hours. Amizi menyim. Nti me frɛ ibizi na me bi mama there me frɛ ne pain na me si ne pain me frɛ na ma na ewura baby frɛ osa me ze kama commander osa kama na osa wa friend David Ocho Fianko onye SWAT commander na abofra nye Fred na me si yo na Fred abazian what's we also we on the hospital my doctor sigina no no menyema bana kasa epeda menyema bana kasa osa we pay agbanu obi oda hospital am fa onu commander no David Ochen we pay agbanu nti 30 minutes time my friend na osa na we pay okofie amasa commander as you order the police platform do be we screenshot was I send them da me bana ewu I was so sindo we na waba wakada ncham na me say what say why 4 days on ya no kwa nti meba no wu na ze commander mentase no so I was a chiri ano fana ze mianda betina TV ho mo hwada say we shooting wo baby ana bibi a menti no wu na ase wan ka cha mo so da wokwa baby a etru bakan me wu izi mentase intimate na wa manda muntu Sompa FM anapa yakọ police headquarters ye drew one yakọ to staff officer ye bisan also no zo wo hana wasn't krazema one was shankra okay oba fa no zo to speaker o kasa no se na sa bazi yen e one no obisa na ekọ ekakadan na staff officer ozi Oyi free speaker ho. Free speaker. Na musho me from wazi on yago. Mushibi na mase no. Iwi oda mokwa hwehwem. Because me ke de me be yo say. Onye commander ka say ma commander asemi mo ke de. O commander is trouble se bibi. Ma me be ka cham na commander so ntwe na ogbon. Ma ma fa commander me ka cham de. Commander yon ya asembia. Da ma bu fe ye onye makasa. Opeje mu monka nti ma mesrew ya tie so nto no bohu ma mo wi afi nti ma ho makobọ ga ho na me yam ho basa da ma abodam mo fo ka borga mo kwa na me be da moche was unknown abo na akro moche ho mo kwa moche wa titu ha to bi su ono da hoyi was inyo ono da we iye edwuma me na oda wo ma owu we edwuma m according to what's okada ni yefunu ya ne yo wan fa ka mba fa no kwa wan ye wo ma ode edwuma wo no wi na wo yi ni uniform na oshan ehu na wo poison and ehu no final no reban na wo twa pictures and was it wo phone do nti picture gbaga na mekenyen na mesa mechi bebe na mafa commander na mesi Maban eso hospital da me picture you fin o shock in the mania Sompa FM ko hono ama hu mama obi ehum mama kay investigation ma kwa 3 times last one na mazabe men krabia wo me fie men krabia mu kune pia na onyim de mo kwada mo kwanan awala kwa mo chiro ho mo kwa mo chiro mo kwa na me be the phone wa ba man na busafo ni wa mutumi ba mo ne sa wa mo wono ne kasa mo recording commander kasa bi amenyi naka odo su pi mo recording
because mentima ba no wu na ase nti oda wa ma to bi gugu no do well ebeka de ato no ya haban ebune so sese wo checheren bibi dam say wu mu na nti oba ndaman na mebe na mafan na mes commander David Ochel fianko mebe na ye tie so do wi hwa no oba man osemia na mesa abebusuyi no ogina ho na oso machama ase na mesa ebua ma ba ho machama ase so mbele bi ama wan kwanda wazi bi na baba ifune ba won ba man won ye ntawa na eba man wo benu we pedezi shebia na meso obi ananum kasa na mosomafa nti iwun na wewu na aba man awu ni ikun osende man kadam na mese wo mo record na me send man no recording sia me send man no on number e ba sabot ozi ye ni ne start na me screenshot number na me zeme be ni phone kan we sending there be 3 days be amazon number na because he be yin no ko pep wo ba be yin ko Sompa FM be afutu o she finfin many dada anyin nti there be ameye me send messages me sending be man ti be asho me be me to Facebook because no winner zamanta se die na ye no onto me nka sende chosende onya on okolapse na me no hwen suppose ni ibi owu a wo hwehwem me be wi oye person obi a hwehwem nka hwen na IGP ate maze me petition kwai maze abaha yakwa wase obafayen na government 21st government na yakwai October we are from sana e ba ko ne de ne ye be frɛ na sisapon we na start asam shows about wanye day ibi owa was welcome na ibi wu show wakadan well gone na no show me reply and me da say ne phone is show kasa wodi ya mo phone o yam be ne phone na we yi na sim 2 na efim na memory chip in shape phone wash on ye adwuma phone wo ba fanan phone ni po ba fan na ezma na osa na eje nti moko police station there moko police headquarters na meseme pede mu mabanne nkoma yezi mansan kan sem na azedede was maba nearest police station na mama note from phone call moko police station wa UCC e na me ye adwuma me ya fire safety officer moko there wa mama na mo phone call o na wa fa na menyem be ya group we yi ni film group no mu there maba na we yi ni ho efi yi ni group no mu Sompa FM some no way na cheso obi na yi o na ebe yi shu azichi we si ani wi Monday na re farm there mamba fananzama na masana mfa ka na fanzama na mbia mamba fananda mfa na china iwu na ze mantase me peda meta eti musie ni daben mesie ni February 9th na mo anye postmortem nwa kasa wa ya bibia ho na mo se die ne ku no nwa wase me be wa abu na wewu ono mansa chensa no ne ku emi amo no mansa mpo mu wi na me be obi anyi wo ke post e obi abaka oya shuffle wadeda wa chapu dey if obi abaka shuffle wenyi mpo wozi no wodasi ke post obi abaka na ye abaka da mo wozi fetu afehye me no other one oya boni bia na ye tie Sompa enyi bia yo nyi mensam ni nyina David Otoche no maseme be ni wasi shushampa de mesi ashuminjizi da me be yewu ne pose yo bo baby amuta na azi na pictures wo da bia mshu na azibani so me be yo wi mantase me be no wuze mantase me be you no kwopia mantase ona anyi bibia mukuna papa mama me Everton mantase ntime
but that 10 months and free. What the petition so called? Namabano so da much a muntu. Debi amo kwa much. Much a massive woman that mabana where you nana where people because Mamma no I will not say. Mantamabana will not say. On young Shayan, a baby muttered somebody and Bibian. Miss Shayan. Mantamabana would not say. No. Who mark you on who baby? More baby wa bam wasn't a bear no. A person for wasn't me baby no. Why a three? What bear no? No, a park walker or ye. Has no demon. Maybe if I send me time I'm about shadden. Nama saw that wasn't me baby and a masha neda. My friend, you'll be some there, madam. That banana pedal was over bro. Nama say, my pedal was a banana Tuesday. Because smashing the fight also. No, Saturday, Friday. Oh, yes, a house, but was if you are crying, but miss you. No, Sunday, what for me, Bio? David Archer. Offer me down when I watch you. Yes, and one for ma. Nama send there, one for me then. One channel, mamma, for has a driver, could not for me, minimum. So police know someone know. My friend, also, madam. Has na Yazobamba Monday, no. Where can you accident in tea? Ya pay your fan to pick up nature. Namase Ebwa. Into fun to pick up nature. Ma for hers. Now I police for walk out. Macadam na Friday knows me be yours a bay. Mokwaka can be said a has to be an accident. I was say has to be an accident. Or ye trick no young call for David Archer. Fian Quanion call for you 1 year. Media how many petition? You call me we are your back office, your be free. Mammy no free cocoa. Then I free and I no more free home. Etima, where I GPS them. Ya papa kufu dam Paris case where they target. FM. Woman free. Not the kudi ku abrantie. Madam was me amuntu meseme by on we. I'm a for my friend, the phone should this morning you phone them from comedian or from Mesham. Mamma was some crying in his ear. Don't show Kakana, I'm a bay if you are. Manta said that the master is a mantase. Madam and that. Oh, not and Amanda. Maybe Papa. Auntie Regina show so na radio. You better call this is me and office. Me and coffee. But you. Yo, Yancha, a chief for and from Dr. Mensa, Dr. Wanda, Australia, so said the Dane Dano. And then you answer to do maybe an eye in Simpi and sanity. Dr. Mensa, and then 1 hour walk in crime, Medina Zongo Junction, Nano, Ati Asemde, Adentia. Dr. Mensa Ankasa, a pim, a walk in crime, Medina Zongo Junction. Baby Ayura Akumpreko Kennedy a Japan na bron sino ewono. Dr. Mensa Ankasanso a chance ewo a dom agitwi eba asreye abehwe ho yare ene amania ene intansan a etwitwi nipa ebo anya asem ketoa. Dr. Mensa yasoye ewo kutwi se de medin kan aka no. Guinness Depot ekwa na Dr. Mensa yasoye ewo ntu hwe ye kumase ase ya Ubenyaye ewo Guinness Depot kutwi obi biara nso wo enkran krukesenum nyina no nso obeko Medina Zongo Junction ewo ena Dr. Mensa atrasi sabre Dr. Mensa eye adwuma gidi enya asem getoa yeka ayaresa untimi yewra Dr. Mensa emfrim ema no enye yie dabi na yenka ne se onyame ache nipa bebre ade na emom no yemfa ne se obi ti anase obi ani anase obi yare stroke yare ana prostate yare na se obi ehwe no yenhunu ne se fa ne se combination fa ne se aduro wei uti wei e de fra wei a na de hwe ani yare a ebema nani atono no ehonum na ya na ehia onyame de akyede na ama nipa bebrede na yemfa ne se ne combination no ehone asem no adentia Dr. Mensa de bia no yenim ne ho asem
ya be chance ya na nya hote ekwa aya ne nim dwumadie pa potia Dr. Mensa so ye a ene fa hodie ana anya agudie keke efise enua kasa Dr. Mensa te sansu na enua anasa ahaba ekasa Dr. Mensa etie nti wona ye de amato won bemam wona won bema asi won tiase won so anwodwe yare ha omo wona hemorrhoid ha omo obi oye bema pa nanso sabio okwaja nan so a wan hwani ya sabi obeka so oba bi a wabu ne nsa na efri so eba adentia bema no kwa chance say ya sabi emoja say ya pam na ekoso miso ni nyina yare a ha nipa mencho emasa yare ne enunya obi okocha janan so na okọ janan so a oye ni na sabi ne kokobu yi eyiba uti o den dako onti asempa Dr. Mensa se menka nche se sebia oye bema oye oba na sebia ucha janan so unse moja pin anase okokobo no epie ba ni nyina ne se obefre yen anase Dr. Mensa obeba yaso ye wokutwi gini depo no anase obeba Madina Zongo Junction na fe Dr. Mensa ahwew wana wani yare no etete womo yenim se ene school kwada bebre ehuna mane ewa ani ho bebre ahye ahwehwaniwa wan hwa obeka se life bi na omode bo eye nani krotu awisi no nani no wan hwe ye dako ebe ya asembone onti asempa wani no sabio wan hwe ya wo hwade a uhunu no bio me see Dr. Mensa se men kancho se ete na esi wani so ayesi one time wo hwade a uhunu ne yie mentro mo ani kosua no enkowie wo bone Dr. Mensa se men kancho se bra ya so ye wo kotwigini depo ana wo fran a ye delivery yare bia ha bia free onamro mu edikosi utinwi so no yare bia etito no na ha no wo fran a se ye behwe se aida se obeba be hye infidiem na ya hwew yare potin ana umoja no ya ye nhwehwemu ahunu yare no ne faribai no senye sanso na ehu hia ba bia uwo bia no ye de aduro bebrew anu ne friend said delivery one or wa broche wa kwantom ba bia wo bia ifa Ghana maimu hadie se yare no etiti na hawo obi a wani hawo obi a wo ye prostate obi a wo ndwodwe yare ye ka me se doctor se men kan chon se bosum wei eye wona wo pe eba awo bosum wei a ye wo mu yesimu me se sa wo pese wo ba ni nyina se twani hwe Dr. Mensa so ye efisa bosum wei Dr. Mensa de asi wo se onyankopon fa no so na onche oba enfama obi biara ohia oba ani nti sa oyo oba na se wa wodie no kwan no ano ayeden aye osi akwan yare bi abesi kwan amawa mesawa bomodin ne bra ya so ye oye bema enso utimi ye adwuma nyina bi nanso untimi ntutuo oye bema ona mo se bema pa nanso onkwamwa no ewo fom a Dr. Mensa se bra na yemfa aduro nkan ni nyina ansa mese bosum wei eye wona wo pe emayare nanso ye ka se Dr. Mensa Dr. Wonder na anasa manhia eye di ba ko pe na adia ama doctor dodo na ebo ne mrane Dr. Wonder no ni nyina ne sen odam sonko oye bafua ewo aduye fom ni nyina ne sen Dr. Mensa se odi adura yato ne din sasa aduro e de ababonten enya bibia o obi ha oye adwuma ohunu so eduru me bi na ye kasa asem a obi nim se ebia eya agudie ena eya hote sasa etimi nam kwan ahoduo pin so e de ohaw be bari nipa chichiri nipa a wo ye no ho hwe a enye yie eye sa na sasa etie sasa betimi ahye usika ekuta afiri nsam sasa ebetimi wanya nkwanhia eni kwanse wo hia sasa ebetimi de ohaw eni amane yare abesua wo kom a wo gye wo a enye eno ne yetundin se sasa bone edu obi achi eni ntimi sawo asase we so na sa otoni ayento wadwumasam ayebasa usikasam uhunu so wankasa wakwa ware awdo pin wasan ba fie watu kwan bie wo wiase no wasan ba fie onkrata asam ayebasa sikato nsam a uhunu so ehye misewa Dr. Mensa se men kancho se braya soye na yemfa sasaduro ni bi emaw na fa kodware enanso na afem ekwamu emie maw adenti na obi otoni nsuo
osi dan ahodoɔ obi ɔtɔ nsuo ɔyɛ nneɛma akɛseɛ ɛmɔre koko obi ɔtɔ hausa koko ɔtɔ ne yɛ ajapadeɛ akɛseɛ nanso yɛmusa wadwuma kɛseɛ kuta no yɛmusa ajapadeɛ bɛn ɛna wayɛ ne nyinaa ne sɛ sika kɛseɛ tɔ nsɛm a uhunu deɛ wodi sika ne yɛ na sika no afiri wo nsa bɔmmɔden sɛ wobɛba yɛasoɛyɛ na yɛde sasa aduro no bi aka wo ɛbɛma wɔn so no ɛkwan mu atumi abia ma wo yɛnhwɛ wɔn a wɔn kasa wɔnum ayi nka ɛne ne yɛto din halitosis ɛyɛ yare a ɛnokure ni wɔanhwɛ yi a womu ne sɛ yɛ yareɛ nanso yɛka yare a ɛɛden na ɛɛhu na ɛɛnwanwa paa no a mɛtumi aka sɛ kyerɛ wo sɛ ɛyɛ anum kankan yareɛ mesɛ wo bɔ mmɔden sɛ wokasa ne wɔnum yi nka onwansi patrick senketenkete nneɛma ahodoɔ wote nneɛma bi firi kyim ɛɛba anaa woyam ɛɛpia bɔnten a bra ya so ɛne yɛmfa duro nkan dr mensa so ɛyɛ ɛno na ama dr mensa no ho ayɛ hu no mesi saa nneɛma mmiɛnsa a mebobɔ so yi ɛfa sasa duro ɛfa wɔn a wɔnum yi nka wɔn a wɔn de hyɛ anaa wɔn ba ɛnum no bɔne ne nyinaa no woba dr mensa so ɛyɛ a yɛde aduro ɛbɛka ama wɔn so wade ho Dr. Mensa yewo kotwi Guinea Depot ehwa and Dr. Mensa wo enkran so yewo Madina Zongo Junction yemfa Dr. Mensa number no entudwa efi se asem papa wo yi aso papa wo yi enkyere asem etie Dr. Mensa number no 0244 92 1269 0244 92 1269 yes I was 027 11 73 551 your last number is 0532 92 8095 numbers in Dr. Mensa your numbers o friend ya baby obi e dey draw bebro jobless no one cares abrochire cried bebro na won so Sompa FM abusua for me pa chow Joseph fashion owo bom so opamade se ono no wapamatade fefefa ehemi white nti colors Joseph pam wade ma wa nekwasem owo bom so ya kumase 0243 433465 0243 433465 Sompache die ekoso emu adansi die ebie phone na untimi anotene afie twam wo ye ebie nyame nam so ahira wo ye nyina ye sakra man trase no obie mu awu besa ye bi sa wo mo wanwa wo ntoma enkransa fa Sompa Ghana Commercial Bank danum sunya ne Sompa night market Sompa Kumase ye be no ye so na ya sika le kura wo a send the number no so number so 0598559802 05985598 obia fa no nyi dini e Blessed Foster ne kwasem na say one media we are no so be come said the abroche for mo se afie mo be ba be boa elite group for mo New York Shada Boshema Onini fan club Holland Amsterdam any London Mike any Becky minimum guso amoboabo amoni ebusuafo ni na mean special mo papa judgment data o senye wonu bon eyi nka de bia akoye oracle aye kontomle yenko polishes man nya 559 139582 Lawson Beverage delay man capsules no maduro yi na be mo e be ma wogina wona so e be buo ni pedua no ama wo so wogina wona so papa Dr. Lawson 9999 bam atamfo ba o mayade nwane mesifunu no emwa eguo ni mo ase osopa na cord no ehi awe bi atu mi a emuda yenko na funwi no yemwo ne sisi ba Dawood doctor me panasem say adweso krapa ho no wo pressure yade ayemkro yefuyade no akam sasabro untimi nyina osinum 360 na enfama cream ni massage twitwi opo no opo nyina so adweso krapa ya ho na ye wo 0241 244 Grace Gifts watete doctor for you ye juma ni friend mfinhia duru debi afi kwata
nemu yadie biara fesi ho say ye prostrate to etu ase be ma ye kito eno de ma ne ba stimu so ma ne che ohim school junction of Barracks 0543 320 032 Leicester Ghana amoasie ya sanitary pad wamao extra long to heavy flow and the overflow and na sope the bag show mu na ye the bag show mu krama bi ansa ye ni munyam shepa 295 time ko bebe na nom na tuntu mu ade me sere wo ka ho o ata be boa wo da wona ne kwasem Nsawat Siegu. Tam HH. 0244 417 Midima for so when you ma for one sabo tam so tentem na kono ho wo da fie ko midima for ebrato ya de obeboa ma wanya diabetes prostrate and otu ase o opoku ase man kuni se dwie ma se abu akwa agogo eyeta 05 and what ato so 727 Sompa FM natural spices didi na moa na wudi diso emfani ma boni bi ngugu ne memu unimase ye da bi maduane ye tete natural spices 100% wudi gu nkwam city wo no ene wadua ne wonam ebe boye 957 grow fine no madro we na ye Ghana koko ne ye de aye grow fine be si ube grow da wona nanu sai otititi ye grow fine wo bra yo mu ha ye grow fine edro no ayale we na ye grow fine etikoto mo jedura grow fine 0244 596 532 Mr. Champa asem ye bre ne ko nti mesre 1 minute ye ko frɛ prosi pani IGP sesia na ye hunu mami ye be fa so e be boa ne me kan se mami won hyeden ya oba ba ko a watete enkola me nsa wanya boafo bi ye nyina ye tie Sompa yirifie we ya na je say waboa ne maame pa na se no oguso ya wohwe ne maame na asem no nwanwa na akwakoye security asem no wo muntumi emfa niema entudwa ntentem sa ntemi de madwe me se bi investigation na ache into mun speed up na sof maame esina da wo ya no no uwura mu na empanifo be mu am se de hu ne pomasi de dase yo ante parana my lady medase na de no kwase mu ne nyina yerura ho Mr. Radi Nyankopon se onkoso no cheche ye maami wure na emu oya abewuo die no kwasem ni yie so obewu ba betete no na nyame aye na dom na nkeja wanya adwuma kakra wo ye na nkeja wo so benya bibi kakra adie no na nyame amfafia na ne bi atimi aye basa se de ye maami ka ne je se ewo musa ne ba na firi mu die na nso emu nsem no ama maami ne wura ho mo Sompa FM enti de esre Radi Nyankopon se onkoso no cheche ne wure emu musa de ye wo kan no ye nsori nkonwa so na wada roma ye nko ye papa IGP na omre mu bi na e fa so mpimra maledi wada roma apoti fo ya de bia menenye ho poti aso ye na abrante ne guto ho no omumna tenten me yo mo na sa case we wada roma sa to free case we na anoden na se ajo obi su tia wo mo IGP amane se kata na beto anim no wo ye tentem we de naka e de na asie sei wankasa mu yoko posi ewuo ewo mu office anaba bia mu ye adwuma post station wusi ehwehwemu bayin how many months nie ana enie edie de be chese ye mani pa na ho sei wayia 20 years asana awem mo me kire post kura eku no mo mra me kire mu na munim ana de oyi ne chief no so no be de ho tasabebo no edie de ko ne chief akwa ne mamre ayakufa be na down in ntam wo wo ya no die na si ye when the cool no when the pause no police ni be na ne free IGP wadawroma sole se wo wei se maame na hunu no hono a enipa bia wo police station bia madam ye be che ne kwaso ye be che okwa ye be faso a e be kikin krofo bi amomu hwe aso be go bonten because you know say na me malady wadawroma ye no an saying and I may say odi pa de senia chepo satade ne ya wro no ho awro police atade awro nika na ne hwe da so na ni pehu ana en come na ho no na police so anya daje nya to mi
akwakotwa ne yam sɛ yeye omo akɔban me no ya ba mo no environment abani ma me ni mo he tumi be na polifo wo bo nsumna metrem sɛ wo tumi sɛ busua sɛ ye ne ka sɛ tumi ba mo obi ba ne ekoko yi de kɔsɛm wɔ tamla metrem masa yini ya kosko ne nkyɛ sɛ edim nyansa bomla metrem anya sa IGP wa dawro ma case was one so a yen kura ye be sɔre me da se maledi ti ye be kɔ ne akɔfrɛ na ya hunu de be ma pa cha wo tro petition edi sei wo de petition ko edi sei mezo ko February ne mu February mpocho ye mfrem one firm forget one firm na receipt March na mezo no kwatu na the kai na zaman kaka me ye no mezi receipt no was ma kaka de me brochure mo kwacho wo me da wa poisoning nti ma am farmers and kwanka na mezo koi okay 0554931931 na yenkonko free me papa ko fisa princess na hello ye bre no kotel udi yenti na be makatola ni zo sa yo na me tie de September we ga ma wo yi de ko actually we di we ko actually ba bi a ye project na ma ni de so politifo di mo ye ma di mo so di mo yi agro IGP take you there so we can you the best remo we will ku you we will kre ya ya you hello Rasadazwa yeah big gaps yourselves we do it we play some factory close to obapa asem no emu arewo yi eya sabra e ma mi awe ne ba ma na madiru se ya nke wo so no so hwe no e ma ne titi no ready aba e start posifo da bi e menyi kura nza mabam no wabre busua Sompa FM obapa krumu ase ye channel titi dire wo ho adwuma wo yiro ho a na ye to ebi si mantemo amete tie sere some quite pure na de was a bia ma me mu de ku ni ba hello me ma me o baba bi yanko eji ni contract wa brand commercial mo kutwi ma me ni what is suguru ta bi so mo my Ghana o se bi police ni po na ewu na ensa boy na me Nigeria se bia na pato ifu ma de ni be ye no o ma na etinum se papa yo ne train ni anya djuma wo me ma na me anya mo ma se ko tun pa bibi no ha be mo ma me oba o si di phone ni chip na nkasa wa chip na ehde ba tum no e wo ha na yi me Nigeria de ma be yi ana se sofo di ma me sira mo mi de bet be ta gi pike ya de gu bom Nigeria ya sira no we atembo no se ko ti ase ma me ka fra wa te da si pi hello ba jodi yenti o Yenina ye tie Sompa hello udi yenti o hello pacho yenti o hello good afternoon embre na media hello good afternoon I'm out yenti o actually kasa so kiss yenti o my gentleman man we all go here e ko an ba no fa so ni no e ka mo ko so fa fifu o ba no ko no hello una ucha to odi yenti o hello good afternoon Sompa FM Matia Nkomo wanyimi ma product Oso ana ya bisho Matia to wanyimi ma to wana metia yedase abusuafo asem ne mu oya na yemre no ne swama ye nso nyame wo ho ye kwakoye course ni sisi a oti hobi ne emfre sede na anu nkoko akola na anu so eku no a omoma ne ba police headquarters no na yenhwe na wedie se nipa no so wabo ene wawu a ne chip nso ye dana ne chip free ne phone mu edi ankomo ne course nti amayi ne chip free phone ni nyame wo ho allegedly nyame wo ho
na opie no obesi asama kwai Debi